Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kablaawan tayman ni pagayam Romeo Kabungason ako nana. Makaitkat bannog to'y drama yo, sir, ken ma'am. Sapay kumatad adupay ti drama yo. Wen pagayam, adamet 598 drama kan videos mi dito a channel as of today. Manay nayunan pa dita. Ituloy lang tagtingag. Thank you so much. Kablawad na kay amin, anaya tamang tartarabay karang iti drama mi, dito'y channel tayo, Jor Drama Tips TV. Ket ita, adoy ti pakasaritaan anapauluan. Managpadigo, dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Nagsimpet kamat dalin, agkarapadigo kamat. Amok ngamin, akay kayat yumot aramanan, dagiti kastoy amasidsida. Tapasig mo't ngamin a karne, manok, lechon, ti sidsida inyo, sir. Nagsayat kami tinakaruba. Nagbanglo na ito'y impadigom. Umayamom. Ken nakado. Adomot ngamin, ti panagayat ko kada kayo akaruba mi, sir. Ta nakaimimbag kayo. Nakaimbag kunam. Unmat, sir. Kanayon kayo ngamin anakaisem. Para kanyak, kinaimbag day jayan. Umisem kayo laeng ko, nagragsaken ti pusok, sir. Unay day tangkaka. Anya luto day tingay. Daytoy kengkeng ket ginitaan. Kengkeng unubat og daytoy, sir. Dagiti tukak ababaset adakkel ti tiyan na. Daytoy mo't agatulken udang ket kilawen. Sabali lang mo't daytoy na ikirog. Wen, amok daytoy. Kengkeng kuna tidaduma. Patog kuna mo tidaduma. Ngam isumot la at tukak. Nangalamay ka na kitoy. Kinamul ni tatang ijay waig, sir. Ayun gayam. Intun maminsan, jay kiasan ti iparaman ko kada kayo. Tukak anapintas ti pamagina. Dapay gayam tukak anapintas ti pamagina. Una, sir. Taday ta kengkeng ket awan ti shape na kas kanyak. Unay day tangkaka. Idinto ta jay kiasan, ada siket na. Unay day tandalen. Umay ka, tagkapi-kapay. Kabayatan ramanak day tuilinutom. Unay day tan. Gaymas sa talaga day tuy kilawan. Irip ko man day to'y. Napulutanag to inton madamdama. Apay, agbarbarte kayo mat, sir? Saan? Ada red wine ko dita. Kasla Diyos, tiraman na radya red wine. Iso, tisag paminsan nga inumag. Tapno sumaya at ti or-orat ko. Ay, kastagayam. Adda ko mamut kanyak. Tapno sumaya at mo ti or-orat ko. Ay, uraysan kan nga red wine. Tanapigsa ka met. Ado ti exercise mo. Kan ado adat nateng ti ipapaunig mo. Awan kas ti na sustansya at araon. Nateng kanaprotas. Inayon ko lang na iti red wine. Ang saan mo tanang nangro na akasapulan na ito? Wan matkit di sir. Ay, wan gayam. Nagimas mo tunto kapim nga da creamer na. Ano kayat mo? Mangyawid ka? Oray sa anon, sir. Kababain mo't. Jay kwalat takuman. Siyay? Bumulod aklaangan, sir. Anya ka di agamit mi, ti buludam. Saan agamit, sir, ti bulodek? Jay kwa kuma. Kwarta kuma. Ay, anom nga iti kwarta. Kat no dapay bulod mo alimagasot, idi may ka nagpadigo iti naminsan.
Isublik mo't laang, sir. Igatang ko lang amin iti si Dami. Anya, awan ka diti si Dayaw. Awan sir, tainyag kumot amin ditoy. Awan mo't gayam si Dayaw. Ngam, impadawat mo pa'y laal. Kaya't kung amin amaramanan nyo, tinaysang sangayan amasida. Saan la apasig alitsyon. Unay day tankaka. Sir Jay bulbulod nga roden no adda. Manu aya, ti buludam. Sangaribo laang, sir. Laan. Nagano na ita sa ngaribo. Basit lang kada kayo ababak nang, sir. Anya, ay, unay day tankaka. Sige, mabit lang nga ron, tayo nakmangalay ti kwarta. Ang kaano abayanam? Ni sir ma, kasladyak bayadan. Amumatan, narigatan, jag-produce iti kwarta. Isa na patag ti kwarta, nagro na ita apanawon. Sige sir. Bayadak to intun maalak ti tangdang ko nakilabak nakiplansa. Unay daytan kaka. Apay, sindam amen, di kinambal ko ijiwaeg dalay. Nagrawat ka matsyag. Ni tatang mat. Jak to pa'y naramanan. Kaya't mausawan, kinalong ti pusa. Saan tatang? Inlutok? Awan mo't makitak di taan ay lutap. Impadigo kun Anya, nagawan mo't tinapanunod mo dalay. Kinambal kaw, inlutam, kalpasan na impadigom laan. Denggan nyo pa'y mo't ngamin ti full story na atatang. Dayta ket ti madikada kayo tag conclusion kay laadagos. Adiyo pa'y nangaganti full story na. Jay kinambal kaw, ti damdamagag. Saan a full story ti bagbagam. Isumot tatang. Impadigo kini Mr. Kilaw. Impakilaw mo kinkwana. Saan nga amin? Saan mo ta kilawan ti tukak? Dagiti udang timpakilaw ko kini Mr. Kilaw. Unay daytan kaka. Apay, si kapay tiagitan iti baknang, iso ako matiagitan kin ka. Kaslawan na aking bumay. Pinagkapinak mo't iti stateside tatang. Tagan anong ngay takapay? Madoom mo aya. Ni tatang mo't, saan mo't adudoomon ti kape? Imbag pa di asukar aduumag Ngam mabalin ko laktamo ta sidaan ti kape, basta na timpla lakit day. No, awan ti sidaan. Iso nga raw, ano ita apanawan, di ka agipadawat tinagbanugak. Di pagbanugan na at ipadawat mo. Kita ang tatang. Ha? Di na pamulagat ka nakakita iti sangaribo. Kaya't mo asawan, inlotam nga inlako ka ni Mr. Kilaw, dagiti kinambal kaw. Tatang, impadigok, saan kat ngen lako? Nangalam nga raw na ita sa ngaribaw. Binulod ko akin ni Mr. Kilaw. Anya, sakit yung ulo kamat galing. Impadawat mo lang nga rodan dagiti sidaan, nakautang kapay. Ay na, ipakilawag kagyam, unay daytan kaka. Adaman nasayot kong dalay. Inkaman nga tan ipadigaw ka ni Mr. Kilaw. Anya ka diragita tatang? Kuros, kapay, kan bunaw. Wow! Kakayatak dagita tatang. Adayo akay kayat ko dagita. Ngamiti taba ti baboy, kas kada kudil ti manok. Taamuyo, pakaalaan kano iti allergy ti kudil ti manok. Iso dagiti daddo maalugar ket, kulaputan da ti manok, sada ibeleng ti kulapot na. Ta napigsapay kano da di amang pangato iti kolesterol, kadamang pa-allergy. Naw ka na yaw. Ngamno sagpaminsan mo't kidi kasaan. Nang runa kat naimas mo nga ro ti kudil ti manok. No nasarangsang ti panakay prito na. Ay natatang, makaramramanak laki nga ro ni ti manok. Parchin nyo man day tamay sa manok yu tatang. Ay, ang mga mapanunot mo man ngay paliguraytan. Saan mo tadakas tagpadigo tatang? Tamang mangtag tayo iti grasya no kasta. Kun maditi imot, maimutan tayo mo't iti grasya. Mga marugyan ti agparte iti manok kat kayat maun. Kaya ta masagin lagi ta manok kaw, ta upat lang aruday. Adon aday ta upat tatang.
Adda kawitan, adda duang upa, kunday ta anak ti upa, dakkel meten, saan meten napiyek? Dahil tamanan ti si Imam Dalang. Nabayag mo't adi tayo nagparti tatang. Kay kayat yumot ngamin ngawon ti sidaan ngam ti maparti dagiti manukyo. Saan mo na si Imam nagiti manukaw? Iso nga ron nga ano sakti mapan agkambal kada agsayaw. Mapan mo mo't ipadigaw. Iso na tibak nang. Iso na kumatag padigaw. Sana si ka marigrigat. O naidaitan ka. Nagsingpot mo't ni Mr. Kilaw. Iso na nga ron ti pakilablabaak no dadumakan pakiplamplansaak. Kat nagmayak ti tadda nga tangdan ko. Nagimbag da, iso naimbagak mo't kadakwada. O naidaitan kaka. Nagbanglumot tanday talutluton tatang. Dito'y binalkot ko ti bulong ti saba ngayon pagsayo. Tatang, naimas siguro data. Ay, wala. Naimas na ito ta nabalkot iti bulong iti saba. Bunog kan tilapia. Ni, naluto mo gaya man, mangantan tatang. Agaw ka nga ron. Ay, ado ti makan ko no kastoy laang tatang. Anda dinigwak nga utong dita. Sinagpawak iti pasayan kan kapay. Wow, nagimasan. Padigwa man ni Mr. Kilaw. Manay, di kalagbain. Saan mo takababain dagita masida tatang? Kun may saan da nga luto iti kasta, iso akaya na dayta. Saan ta kababain? Ma'am, ti natangasin si Dana, sapsaw kada klasa masinsida. Pagan ano na nga takapay. Nagdadak ka larasa ti sinsidan na. Kas kada padaw, kalpasan na. Ikam iti kura sa nagbabatay. Ay natatang, dayjay abak nang tinalaingag sida iti sidata apobre. Ta nagtaod mo't dagiti parents na iti kinamarigrigat. Basta saan ka apadigaw. Ta sikat ti maawanan na kasta. Ken masa, no kanayon ka ijay. Saan adag itid mo, tikilawan na. Mga ano pati si kakat pakikilkilawnan. Unay daytan kaka, nagimbag atao dayjay. Kasla tatang kumutan. Nagsweldo akong tatang. Iso agim matangak man iti luton nga ingkiwar. Inakparamanan ni Mr. Kilaw. Manay, naimas pa'y akan agkakangina ti mirmiriendaan nangam sika. Ada ka dita pizza pie, cake, egg pie, hamburger, kanda dumapay nga espesyal. Unay daytan tatang. Diyak maawatan no imot kayo no anya. Sana pa nagimot, aginot, wano agimpad, nawatam. Sagpaminsan laang mo't. Sige talutwagan to'y dikat. Nagbanglumutan, nagkaawit mo amakan, dalhin? Sigurado akayat yu daytoy sir. Ingkiwar daytoy, linutok anaimbag. Ay, naimos na ita. Nangruna noon, naluto na imbag. Noon nalinay itios to. Tadyak kayat ni magatgatang dita ang nakusal. Di kayat ko itinkiwar kat naluto, wano nalinay ang imbag. Diyak kayat na itay ada, mangalngal ko na tatangkay. Naimas ko naklangaro dun sir, ramanan nyo Mala, umay kangarot ta ikapitaman na ita. Dahito'y ating kiwar. Nagimas. Saan kon ngenikan itiladek na sir? Ay, yakayat day parabawan day tiladek. Tadyak mananam ti natural araman ting kiwar no kasjay. Mayaw awan kiraman na. Agpada tagayam sir. Nakadua ka. Nalaing kang agluto. Agyan kan sandi ti balay. Ta agluto ka kanagiti simple amakmakan kan sidaan. Nagkaraumayak mo't aglaba dito'y kada agplansa sir. Kun pasig mo ngamin nga in-order ti kaninyo. Angam sa anak amabalin nga gyan dito'y tadapay mo't sa bali at trabaho. Kun awanin ati katulungan ni tatang nuka. Aywan gayam sir. Jay kwa ngay. Jay bulbulutik ngay. Nayo na mampay tay bulod ko. Mano ti balance mo itayan?
Namindoan na nga lakapay ka. Kwa, sir, nasurok la 2,000. Nagdakil kaya man. Ni sir mat, nuda kayo abak ng kat baryala dayta. Tidakkel ama ko na kat 1 million kada 2 million. Dayta buluda kat 2,000 laeng mat. Ulay daytan kaka. Iso ano dapan nakabalin na sir kat. Anayak man laeng na 5,000 ti buluda. Kasanong nga ay mabaybayadan dayta. Mabayadak dayta sir. Kabayatan na si bibiyag ti tao. Adda namnama ang makabayad. Unay daytan kaka. Ayan na nga Jilino tumarikay. Di kay madanagan, tadain lasin ko para kada kayo tatang. Kunak no yung padawat mo man amin ay. Ni tatang mat. Amin alutlutom kat ipan mo ka ni Mr. Kilaw. Unay daytan. Tapno saan nakasingiran iti utang ko tatang. Mano aya, ti utang mo kan kuana. 5,000 laeng na yunak tupay. Nagdakilan. Pangalalam nga iti ibayan mo to iti dayta. Danag yun aya, makilablaba akmot kadakwada. Agplamplan sa akpay. Jedad duma akwarta, kat igatang ko iti ipadigok manen. Tapno di na panunutan ti utang ko. Anya? Ay natatang, kabayatan na si Bibiyagak, adanam namak ang makatrabaho kung makabayad. Danag yun. Sapay umay na kan ikasar ka ayan ayat mo ni Carlo. Saan aya? Naitantan iti do atawan. Di mo kunaan, may tantan man itan. Bayan nyo pa'y day tatang. Agbayad akpay iti utang ko. Kasano mabayadam kit? Nayon kamot anayaw. Saan aya? Nagtulag kayong iti do atawan ti panagkasaryo ka ni Carlo. Kat final daytan. Yak to pa'y pampanunutan day ta. Tamagnan tirigat. Matlagayam. Pay nga raw alaklakaam ti agipadawat iti lamaw. Ni tatang mat. Dakkel ti utang ko anay bag anakam kini Mr. Kilaw. Isu nga okay laeng apadawat ak apadawat ken padigo ak apadigo ken kuana. Kay kayat nakapautangan. Ngamin, nasingputak managpadigo ak. Tunggal agpadigo ka, umutang ka. Naurnungan ti utang mo kan kuana. Easy lang day tatang. Ti tao ana sa lunat ket makasapol. Ti tao nga da sakit na ket agkukurot laengan iti uneg ti pagtaengan. Imbes sa partakam ti agurnaw, partakam mo ti agipadawat ken umutang. Uray daytan kaka. Apay ngay, asaan ka pa'y nakasagana para iti panagkasarta, dalin? Ado ngamin ti utang ko, Carlo. Iso bayadak pa'y adagidjay. Kaya't maasawan, dayta utang mo, ti mangitantan iti kasarta. Kanya ngay nga rod, kapilitan nun Diyak mo't maliklikan ti umutang. Taadumot dagiti banag akasapulan. Kasano nga rudan? Kastoy laangan. Inton umay atawon manen. Anya? Idida mo, imbaga mga itinton umay atawan. Ita, nadanon dayta atawan, ibagam manan nga iti umay atawan. Saan amay ibus ti tawan dalain? Anya nga rod nga ikat kasta talaga. Saan amaliklikan ti parikot? Liklikam ngamin Di ka agot utang, tapno awan sakit ti ulom. Di ka padawat tapno adda para intom. Unay daytan kaka. Ala, agurnong tapay nga rod. Guston to no may atawon. Imbagam man dayta itin. Awan mo tinaurnong mo. Utang mo tinaurnong mo. Unay daytan kaka. Tila paggasgastusam nga may dalay. Agasam. Agatang kay tilotwa may padigo akanayaw. Omdas ko man di mamitlaw apa nagpadigaw. Ang dandan ni inal daw ng padigo ka. Papanan na ngay nagitagas taos. No inurnong mo di adda pang namnamaam. Kat adamat gasgastok para iti bagik no daduma. Kan manumala deta sagdudwa gasot, puno talo gasot. Ni tatang mat. Dakil na kita na maurnaong. Utang mat ti inurnong mo. Agasam ta 5,000 anasurok. 7,000 tatang. Ta ada na patig unay akin na sa pulak. Agasam dayta. Unay daytan kaka.
Adumot tinapapatag akasapulan tayo, tatang. Kay tanto mat agas-gastas iti ipadigam. Agasam ta duwagasot kata talugasot nga ya magastaw nagluto kay ti ipadigam laang. Pudno ti kunan ni tatang mo dalin. Uray sagduduagasot kan uray pa'y sagsasangagasot no maurnaw. Ado ti pagbalinan na. Basta di mo nayunan iti utang. Naimbag ti agpadigo. Hanggang no aramidem nga obligasyon na itan. Sabay agkarautang ka. Awanan ti biyag ano kasta. Nairaman pa yun anay tantan ti panagkasarta. Unay daytan ka. Agpadpadigo kalatan Bay am takasaraan. Unay daytan kaka. Kasano nga ron ti city mil nga utang kun ngay. Bayada mun akarlo. Ha? Imbis anayon ti usarin tang agkasar. Ibayad ko kit din iti utang. Ura detan kaka. Di uri awan. No itantan mo manan iti makatawan. Uray saanan. Oh, nyagay. Pimanawan. Di mo tomat pinartakan tinagurnong si kadalan. Anya nga ita. Agurnong kapayan iti sakit tinaka. Sige. In ka man na nagatang itirutong ipadigaw. O naidaytan kaka. Sana dakas ti agpadigo no mayra nga da. Ngem no gagaraam ti agluto tapno kanayunem ti agpadigo tapno makabulod ka laang. Ay, agar aramid ka laang iti sakit ti ulom dalen. Ala, agpadigo ka laang no adda. Ket ikarigata mon abayadan ti utang mo. Ket rugyam metten ti agurnong. Tapno sana gumura ti kaayan-ayat mo iti agkaratantan akasaryo. Ura detan. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Managpadigo. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.